السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيء بجلب عليكم محمد الفاريكا كبلاتفورم دو في واو جنگتو دي درس منو عند دفتر ويتنا دو الداء والدواء لابن القيم رحمه الله. هريكو أتيكم إلى لاندو سيفونا جم سيبينغوري جفونا جم إذن تري الله سبحانه وتعالى يوالا توهر جماعهم فونا جم أنن كدي دنگ جم يوالا سبحانه وتعالى إتفيرا عند نوناره walla en kadi o kabawgal makko harande sakaki ka meɗen sabu hiɗen handi ko homɓe laami en. Haray musidɓe julɓe en inni wondema nde deftere ɗo inde jeeya e defte tawayɗe ɗe wallitoto goɗɗo moƴƴa non fi laɓɓingol hoore muɗum. Kono haray hilan anditina ko nde deftere ɗo wonɗen e jangude wiyetede adda wadda wali ibnul qayyim. Haray kadi miɗo toro jama on yoɓe juuronan ka Facebook hilan waɗi ɗon hare hinde ka Play Store nde deftere ɗo nde ka Play Store hara nde masa hara hinde masa ɗon kañum kadi wallitoto wonɓe ɓen e jangude fino ɓe jangira nde. Si tawi woni ɓe anda jonno sondigi naati ka Play Store ka ɓeydugol famingol sa windi inde mayre koye buy koye yaltay ko ɗum waɗi haray kala faalaɗo nde jippino ka téléphone muɗum hara hinde masa yo hotu ka page en Facebook lan jonni ɗon doneji ɗin hilan jonni ɗon doneji ɗin ɗa wawi hide nata ka Play Store ɗa wawi nde jippinde hara hinde masa bindi ɗin no janɗi no weɗi janngugol. haray ko ɗum ɗon kadi woodi komi informa wonɓen e jokkodirde ɓen ɗo fi janngugol nde deftere wiyetede al jawabul kafi liman arada liman sa'ala an dawa ashafi. hande inchallah ada darsuman on ko honɗum iɗen tori kadi jama feƴƴingol vidéo ji ɗin fiyo nafoore nden yaaju ko alfarqu bayna husni dhanni wal ghurur, ko honɗum woni hakkude ko ɗum sertini hakkunde moƴƴingol jikke ɗen hakkunde mum e Allah e honɗum e janfa. en ni wondema no woodi woɓɓe moƴƴinɓe jikke ɗen hakkunde maɓɓe e Allah ɗum addi ɓe waɗi golleji moƴƴi. no woodi woɓɓe kadi ɓe ɓernde mum nden hodi ɗum wonki mum kuin hodi ɗum ɓe jooɗi ɓe waɗali golle moƴƴe ɓe yowitori e innugol Allah ko yafotoɗo. ceerno jon ko ɗon hattude ɗen ceerno jon ɓe maki fa in qila si wi'ama bad yata'atta dhalika ɗum hino wawi wonde si innama goɗɗo hino wawi ronkude waɗugol golleji moƴƴi o tuugo e Allah hara o salike waɗugol golleji moƴƴi ɗin Allah yafotomo e hoore ɗum. ceerno jon ini si goɗɗo inni ɗum no wawi wonde wa yakunu mustanadu husni zanni sa'ata maghfiratillah, o laato ko o tuugorɗo e moƴƴingol sikke on ma jikke on hakkunde Allah o wi'a sa'ata maghfiratillahi sabu yaajede yaafu e Allah on wa rahmatihi e yurmende makko nden wa afwihi e yaafuye makko on wa juudihi e dokke makko ɗen wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, wondema haray yurmende Allah nden no atti tikkere makko nden wa annahu la tanfa'uhu al-uquba, o jooɗo o inna nafata Allah on lette ɗen nafata Allah wala yadurruhu al-afu, yaafuye on kadi lorratamo. kono ceerno jon faala en makande ɗo si tawi woni goɗɗo ari inni haray kanko ko o miiji kono wawi wonde si o moƴƴini jikke makko ɗen e Allah sabu Allah yurmede makko nden no yaaji, yaafuye makko on no yaaji, dokkal makko ngal no yaaji, yurmede makko nden atti tikkere makko nden, lettugol goɗɗo o ala nafa e muɗum, lorrugol goɗɗo yaafagol kadi goɗɗo ɗum ɗon kadi ɗuytatamo hay fuy. joni kanko haray o yowi jikke e Allah o ala e waɗude golleji moƴƴi. ceerno jon ini si goɗɗo inni ɗum no wawi wonde qila wi'anama al amru kazalika, fiyake on ko non woniri, wallahu alla fawqa zalika, himo e dow ko jantiɗa ɗo, wa ajallu himo ɓuri teddude, wa akramu kanko ɓuri wa ajallu kanko ɓuri jogade mangural
wa ajallu kanko ɓuri teddude, wa akram kanko ɓuri kadi teddude, wa ajwadu kanko ɓuri inne wondema okkugol, wa arhamu kanko ɓuri yurmede. walakin kono innama yadau dhalika ko o waɗanta ɗi piiji jantaɗi ɗo hontomo waɗata ɗi fi mahallihi kaka nokkuji mayre majji allahiqu bihi ko yaadi e ɗino keeli ɗo. koni ceerno jom faala en yetade si goɗɗo inni wondema min mi rewata Allah, mi juulata, mi jangata, mi watta hay fuy, importance on hilan jikki Allah jikke moƴƴe, miɗo tañƴini yurmede makko nden e hoore am. sabu fiyon sabu yurmede makko nden no yaaji, dokke makko ɗen no yaaji, ko yurmede makko nden no atti tikkere makko nden, lettugol goɗɗo nafatamo, yaafagol mo lorratamo. ceerno jon inni konko woluɗa ɗon ko gonga woluɗa, kono noon Allah waɗata ɗum. seke ko gonga Allah no wawno naadude yimɓe ɓe fop aljanna, bonni bonna, ɗofti ɗoftaki, himo wawi wonno naadude fop aljanna, haala mo landitoytako en hay fus goɗɗo landitotako mo. kono ceerno jon inni kono Allah watta ɗum, Allah onno o waɗata ɗum. himo sifi hoore makko ko kanko ko hakim, ko o ñeeño, ko honduɗo woni ñeeñuɗo, ko waɗowo hunde nden ka place mayre. ko waɗi ceerno jon inni woosi goɗɗo inni wondema min mi waɗata ko moƴƴi, miɗo tañƴini yurmede Allah nden e yaafuye Allah on, yurmede Allah nden no yaaji yaafuye makko on lorratamo. ceerno jon inni no hay wonde konko wowluɗa ɗon, hay konko sifiɗa ɗon, Allah no mawni ɓuri konko sifiɗa ɗon, himo wawi wadde kono o watta, o waɗata ɗum fi honɗum, sabu Allah no sifori ñeeñal. wongol no ñeeñal ko waɗugol hunde nden ka place mayre. ko ɗum woni walakin innama yadau dhalika ko o waɗata ɗiɗi koko sifiɗa ɗo ko fof fi mahallihi kaka nokkure mayre allahiqu bihi ko yadata e nokkure nden kon. seke si Allah inni fewuɗo ko ɗum ɗo heɓata, bonɗo ko ɗum ɗo heɓata, himo wawno piitidirde moƴƴurowo bonɗowo o jonna ɓe aljanna, hay goto landitota komo, kono o waɗata ɗum noon sabu himo sifori hoore makko, mo mari sagesse, ko honɗum ko o ñeeñuɗo noon ko waɗowo hunde nden ka place mayre, bonɗo on no handi e yawgol hiite, moƴƴo on kañum kadi no handi e yawgol aljanna. ceerno jomɓe maki fa innahu subhana, haray allahu subhanahu wa taala on mo senaye woni e muɗum, mawsufun ko o siforɗo bil hikmati hikma, wala izzati e teddungal, wal intiqami e jooma doole imo wawi yottade, wa shiddatil batshi e sattugol ledde, sattugol doole, wal uqubati e ledde man yastahiqu on handuɗo al uqubata ledde. ceerno jon konno faala en yeytade ɗo, si goɗɗo innima no hoolori yurmede Allah nden ala gollude, ceerno jon inni ko gonga, yurmede Allah nden no atti tikkere makko nden, kono ta hejjutu noon Allah ko siforɗo hikma, ko siforɗo doole, ko siforɗo lette handuɓe e lettede ɓen. saka mi andi si Allah inni mi waɗu ɗum ɗo, mi waɗali, himo wawno lan ronkude landitagol, kono be o landito lan fi honɗum, sabu haray himo sifori alhakim ko ñeeño. falaw kana almuawwalu husna dhanni, si tawi no wonino innen wondema ko inete almuawwal bimana si tawi no woni en naɓirino yewtere nden e innugol, si tawi no woni no lontotono, falaw kana almuawwal si tawi no woni no lontotono husnu dhanni, inne wondema moƴƴingol jikke ɗen ala mujarradi sifatihi e sifaji makko ɗin tun, wa asma'ihi e inde makko ɗen, lashtaraka fi dhalika kafayno e koko sifaɗo ko albarru ɗigganɗomo, wal fajiru e bonɗo, wal mu'minu e gomɗinɗo, wal kafiru e kefeero, wa waliyuhu e giɗɗo makko on, wa aduwuhu e gaño makko on. fama yanfa'u al-mujrima afwan asma'uhu wa sifatuhu, inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin nafata bonɗo. wa qad ba'a gomɗi o ruttike on neɗɗo saliɗo ɗoftade bi suhtihi wa ghadabihi e tikkere Allah nden subhanahu wa ta'ala, wa ta'arrada o weɓintini hoore makko lil la'nati kuddi Allah ndi woɗɗintinede yurmede Allah nden, wa waqa'a o yani fi maharimihi
eko Allah haɗi kon wantahaka o jaggiti hurumatihi inne hurumji Allah ɗin ɗi piiji ɗi Allah haɗi ɗin bal mi raɓɓindina koko yewtaɗo fof ko nu ceerno jon faala en yeytade ceerno jon inni ka deftere makko ɗo adda'u wa dawa ɓe maaki si tawi wonino en inni ala si goɗɗo inni mi waɗata ko moƴƴi mi yahata ko moƴƴi mi jokkodirta e moƴƴuɓe min miɗo tanjini yurmede Allah nden mi yaha mi yara beere mi wujja mi fena mi waɗa zina mi waɗa piiji pankareji ɗin fof mi tubata sabu yurmede Allah nden no yaaji Allah no yini ko kanko yafotoɗo hara min si mi hewte toon Allah yafotoɗam par ce que si o lettilan o ala nafa si o accanilan ɗuma kadi ɓeydatamo hay fuy ɗuytatamo hay fuy ceerno jon inni konko wonɗon e wolde ɗon ko non woniri kono Allah waɗata ɗi non piiji par ce que Allah ko ñeñol so jippini annabaɓe o inni jokke ɗum ɗo taw jokku ɗum ɗo si o fotindini ɓen jokkuɗon emo jokkali on hara hikma makko on no manki ko ɗum kal qur'ana kon ɗum Allah daali afanajalul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun ene min waɗay bomɓe ɓen wonu moƴƴuɓɓen konno ono ñawirton ceerno jon non inni woosi en lontiniri se sen waɗi wondema hara ko jikkingol Allah on tun ɗaɓɓa hara ko ya andu tun Allah ko sami'un ko alimun ko jabbarun ko hanaɗo ɗoftede kono an a waɗali fus si kono wonki makin cuɗirma non ko non wonirno hanno ɗigganɗo Allah e kefeero hino fota giɗo Allah on e gaño Allah on hanno no fota bonɗo on non inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin bonɗo on nafitorta ɗin ko honno fotindin ton bonɗo e moƴƴo e hoore oya Allah no weltanimo wa qad ba'a bi sughtihi wa khadabi bonɗo on kañum Allah o ruttodike e tikkere Allah nden o yaadi e kuddi Allah ndin o yanoyi e ka Allah haɗi ɗon o jaggitoyi ko Allah haɗi kon fof ko honno innirton on ɗon e oɗa no fota ɓeni ko wonti makin wonma e cuɗano ɗin ɗon piiji ceerno jon ɓe maki bal ko woni husnu zanni moƴƴingol jikke ɗen yanfa'u ko nafata wo man taba no yanfa'u no nafa man taba on tubuɗo wa nadima o niisi wa aqla'a o ɓuri e on bakkatu mo woni ɗon o yi ceerno jon waddiɗo sartiji tati fii yo Allah subhanahu wa ta'ala yafoma kono te kon shurutu tawba ini tubu buye on kadi no mari sartiji tati tubu buye no mari jelu sartiji tati ɗin sartiji tati non kadi koko woni hakkunde ma e Allah kon ara nun ɗum ceerno jon inni wosiɗa moƴƴini jikke ɗen hakkunde ma e Allah hiɗa tañƴini yurmede makko nden ɗa duwa waɗude piiji tati ara nun ɗum o inni moƴƴinɗo jikke on o nafitori wo man taba on tubuɗo go'o ko ya tubu tubugol non wona dettugol haɓɓere goro inna hande kadi no min iwi ka sewɓe ɓen min tawtoyi maɓɓen ina ɗo won tububuye ko woni tububuye ceerno jon inni ko ya tubu fewta Allah tuba ɗiɗaɓum ɗum honum wa nadima o niisi ko ya niisu ko ya tubu ko ya fewta Allah subhanahu wa ta'ala Allah mi wattata hande kadi tawa kadi fewndo wolata ɗum ɗon ɗa niisi ko waɗuɗa kon hiɗa niisi ko waɗuɗa kon tataɓum ɗum honno wa aqla'a o ɓuri e hunde nde seke hara a wattali hande kadi ko ɗiɗo surutuji nete surutu tawba surutu a tawba go'o en ni ko ya tubu niisa ɓoroɗa e hunde nden hara a wattali ko ɗiɗo woni sartiji wondi hakkunde ma e Allah ɗin si tawi no woni koko wondi hakkunde ma himɓe ɓen sartigo ɓeydo wona ɗi nayi jonnutugol yimɓe ɓen ko joganiɗaɓe kon siɗa yennunoɓe toroɗaɓe yaafuye piiji goo hino ton ko ya toro jamamu yaafuye ma ɗum jonnitaɓe siko jawdi e ko nande muɗum jonnon landal no wawi yaltude ɗo silan toñuno goɗɗo ha on tigi sokama ha on tigi waɗa piiji jani ene koyemi yawmi sifanomo maɗum adde misal ɓurgal laaɓude si goɗɗo piide misal no jokkuno ɓeygu goɗɗo o faalama tuubude ko yo yawu o nodda moodi oya o sifanomo mi waɗuno ni e ni o waye
sabu ɗa wawi waɗoyde ɗum ɗon memmina kadi pankare ɓurɗe mawnude memmina fitina. ɗon ko honɗum siɗa faala tubude e yeeso goɗɗo ko ya noddu on tigi inna moodi miɗo torima yaafuye ko mi bonnuma on fab on tigi yaafoma. haray ko mi faala hewtinde tububuye ko woni hakkunde ma e himɓe ɓen kon piijugo no toon naya naatu e détaillugol par ce que sa détailli no gasa nden ñande kadi fitina on memmino ɓuri fewdomo waɗa. donc ko yowndiri hakkunde ma yimɓe ɓen kon jakana ndi sarti tububuye ko ya tuubu nisa tertoɗa gollal bongal ngal. ceerno jon inni sa waɗi ɗiɗo tati tawi hari ɗa fankito pankareji a waɗi ɗi sartiji tati ɗo hande kadi hiɗa wawi tañƴinade yurmede Allah nde. jonnon haray musidɓe julɓe ɓangina ɗo masala hittuɗo no woodi woɓɓe waɗaynoɓe ko Allah hiɗa yarlaki. Allah walli ɓe tuubi kono tuma fi jeunesse yagal wowlete wo ma fi payku yagal wowlete wo kamɓe kadi ɓe nawnu min kadi fende mi wonno payku mi waɗayno ni e ni e ni e ni min kadi mi waɗi ni e ni min kadi hari lan wawi amude hari lan wawi yargol beere hari mi yaray bouteille ɗiɗi henkenke maɗum mi yaray champagne ma ko nande muɗum ɗum ɗon haaldake. si woni ha a tourni page on ayni a tuubi hande kadi naya sifo piiji ɗi feƴƴinnoɗa e hoore bakkatuji. piide misal silan wonno actionnaire maɗum fi addugol ñama kala yo amen waɗe ko Allah hiɗa yarlaki. tawi joni mi tuubi mi niisi mi wattali hande kadi sella nalan mantoragol ɗum ɗon sino joɗano yewtede sella nalan hiltutugol page on inna wondema min kadi ko mi waɗayno ɗum ɗo ɗum ɗo si wona hara nafoore noka nder haala ma fi ko fillitiɗa kon. ko ɗum ceerno ɗum woni e innude ɗo haray jikke ɗe moƴƴi wo ko sikkuɗa kon Allah siɗa wadde pankareji siɗi sartiji ɗo tati ɗi timmi wonande on tuubuɗo niisuɗo ɓuriɗo e bakkatu on ɗi ɓeɗo tato no wawi nafitorde jikke ɗe ɓe jikkiɗen Allah subhanahu wa ta'ala. wa baddala sayyi'ata bil hasana o wattitiri ko boni ko moƴƴi ɗo kañum kadi ceernojo yettoto en woni sarti tuububuye. si goɗɗo tuubi ko ya si tawi woni ɗa hi'eteno ka barji ka makiji ka discothèque ji haraɗa ko ton hi'etenoɗa ko ya watte kadi hi'ede ka juulirɗe watte ɗa hi'ede janngugol watte ɗa hi'ede ka peewal wolte fimum ko ɗum ko ya wattitir ko boni kon ko jokkunoɗa kon wattitiraɗen doole ma ɗon hande kadi ko moƴƴi yo Allah moƴƴin fiyake men. wastaqbala baqiyata umrihi o jaɓɓoro ko heddi e gurdam makko ɗan bil khayri ko moƴƴi wa ta'ati e ɗoftare. seke si woni ha mi tuubi mi niisi mi tertike ceerno jon inni a waɗi condition ji ko wiyete kon tawbatan nasuha. Allah dali ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha tuube tububuye laaɓuɗo o yi tububuyeji no mari façon ji. woodi tubuɓe fi ta jamanu no haray e duuɓi maɗin towi aduwaka hi'ede e nde nokkure hande kadi ina on tububuye ɗo enen faadide ma innugol e kaare joni anga heɓi tanira joni ta hi'e e sifa ɗi nokkeli na on tububuye ɗon kadi faandiden. ko woni tububuye mo Allah yewtata on fi muɗum ko tububuye mo antun joɗiɗa jujuɗa hoorema ñawɗa hoorema anduɗa a bonni Allah e hoore nemaji ko jonnuma kon fof fewtamo inna mi wattata hande kadi nisa ko wolnoɗa wadde kon gila ɗon hebbina waɗugol moƴƴiriji ko heddi kon e nder gurdam maɗam. musidɓe julɓe kono mi fala on baƴƴinande si Allah inni kono yo gomɗinɓe tuububuye laaɓuɗo holli en wondema tuububuyeji goo no woodi ɗi laaɓa. kondi woni tuububuyeji ɗi laaɓaɗi sifa o mo sifiden nane mi tuuba kono lam weltori pankareji ɗi mi jokkunoɗin ma minna mi tuubi kono cassette gi musical ɗi mi jogii ɗin fop ha ɗo ni ɗi ka nder salon an e sono kala mi fittay ɗi mi mawla mitta nduggoyo e hoore majji tuububuye on laaɓaali ma mi tuuba
sondo kala honno mi waɗa musique mi jento ko ɗum ɗon fowtintanmi woni musique on ko jazz ko rock ko reggae ko raga se waɗin no mbiji ara tububuyen on ɗum laaɓaɗi par ce que tububuyen kon ɗum annadamu ala ma fat ko tuubugol e piiji ɗi jokkunoɗin joni noon sa tuubi si hunde bonde nden no ka suudu ma ko andirte ta tuububuye ma on laaɓi ko sa yaltini hunde nden kama e piide misal goɗɗo hara no jogii album photo hara ko photoji ɗi dina kan hiɗa fewndo o on tigi wondata e janamɓe tawata hara ko kanko e janamɓe rewɓe janamɓe ma worɓe janamɓe hara ɓe tiiri photoji ɗi Allah hiɗa yarlaki si tawi woni a tuubi ɗa ɗetti ɗin album ji mari arɗo wo ka salon ma a hollaymo ɗi haray ko ni min kadi mi woni mi feƴƴiniri jeunesse an on haray a ko ni mi wayri fewde moɓe ɗumanni o ando ani tububuye on laaɓaɗi tububuye on si laaɓi ko tuma ɗin album ji ɗi dégagea cassette musical ji ɗin dégagea cd ji musical ɗin ko nandi e filmuji go'o dégagea ko ɗi woni mandeji wondema tububuye ma on ko tububuye laaɓuɗo kono sa tuubi a ciɗin ɗum fuu ɗon si tawi woni a tuubi a ciɗin ɗum fuu ka nder suudu ma tuma hewti woncutugol wo a fittay ɗi moƴƴintina paaka ɗin ɗon men no jeeya e dekkorugol salon ma o haray tububuye on no manki musidɗo julɗe haray ko ɗum Allah daali ya ayyuha alladina amanu kono e gomɗinɓe tuubu ilallah tuube ka Allah kono tububuye on tububuye mo amo tuboton on ko tawbatan ko tububuye nasuhan laaɓuɗo kombo non woni tububuye laaɓuɗo ko jogiiɗo ɗi condition ji ɗo hara a tuubi hiɗa niisi a wattata ko heddi kon hande kadi waɗa golleji moƴƴi yen ko heddi kon e nder gurdam ma ko on ɗon tububuye Allah ɗaɓɓi kono tuubugol fi iwgol ka sewɓen ya tawta moɓɓen na on ɗon tuubugol hara no menteni ko boni kon hina on ɗon faalade no mannade ko ɗum ceernojon inni wo haray wonkiji boyi no wawi en ɗaynude wo sa tuubi a niisi a ɓorike ɗon a wattitiri ko heddi e gurdam ma ko golleji moƴƴi summa ahsana zanna on tuma noon innuɗa heɗa yowi confiance ma e Allah hiɗa moƴƴini jikke on e Allah fa hada huwa al husnu zanni ceernojo en ko ɗum ɗo noon tigiri woni moƴƴingol jikke hakkude mum e Allah jaga nandi innugol ton minen kadi ɗo meɗen tañƴini aljanna c'est pas suffisant yonata ko ya waɗu golleji moƴƴi tuuba bonireji ma ɗin nisa iwa e pankareji ɗin hande kadi lontinira waɓutuji ma ɗin waɗugol golleji moƴƴi hande kadi on non hande kadi noon yowa confiance ma on e Allah tañƴinoɗa yurmede makko nden tañƴinoɗa aljanna makko on ceernojo ini sa waɗi condition ji ɗin a tañƴinike haray ɗo heɗa tañƴinana kono musidɓe julɓe mi ɓangina ɗo masala goto on ɗon ko jeeyaɗo masala ko jeeyaɗo ka nder communauté men ɓay haray piijigo heno no woodi ko tuma occasion heeɓi wosi ɓanginen ɗi ko ɓuri yurmude fof ko on ɗum enen ka communauté men haysi goɗɗo tuubi o ruttike o moƴƴiti yimɓe ɓen jaɓatamo ko falgere no molanade goɗɗo so waɗi bakka to piide misal goɗɗo hari o yaray o fiimay o waɗay zina o waɗay pankareji kono o fewti Allah o tuubi o niisi o tertike o feewi hande kadi mo huwondirede si a yowi on andu an e Allah a yowi jatagijo Allah an e Allah on daroyto par ce que na an yafoto o fewti Allah o torike a yafuye ko no iwtirta kadi e ɓawo makko e yowugol ko Allah inni wondema kala laɓɓinɗo tububuye mi laɓɓinanaymo Seydina Umar en fo hiɗen andi Seydina Umar ka en fo ina radiallahu anhu ka kono sa he a daari biographie Seydina Umar on arno e saayi ko kamɓe sakkino dina kam kono ɓayɓe tuubi en nanti goɗɗo no wola bonereji ɗi ɓe wonno wadde ɗi o waye sahabajo goo musidɓe julɓe sahabajo goo waɗuno zina Gamidiya
jeyaɗo e gorol wiyetengol Gamidiya, o waɗi zina tawi ko jombuɗo. iɗen andi noon mo waɗi zina tawi ko jombuɗo, seedeɓe heɓike ma kanko tigiri mo qirritike tawi o feeta o hangaka, sariya on ko rewnitire e makko ko yo labide, bi mana ko yo buge kaaje ha o maaya. ɓayi noon ɓe ari bugagol mo kaaje ɗen, woɓɓe tawi no bugade yenna mo ɓini eni ɓini eni ɓini eni ɓini eni, nulaɗo moni, nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam moni ɓay nani ko ɓe yennatamo kon. nulaɗo maaki wallahi o mo wonɗon e bugade kaaje ɗo fi ko waɗi zina kon, tuububuye o on Allah jaɓi tuububuye makko on, tuububuye makko on si senditanama simɓe Madina ɓen fof, tuububuye on yonayɓe. awa wonde goɗɗo waɗay hunde o tuuba, Allah jaɓanamo, yimɓe ɓen iwtira e ɓaawo makko e yuwgol mo, o moɓita kadi baraji jama on fof o watta e moƴƴereji mum ni. si goɗɗo woni ha o bonni o tuubi, Allah subhanahu wa ta'ala inni yaafike mo, ma Allah kanko tigirini tuube mi yaafo on. en hana hande kadi si en hi'i on tigi fewiti iwtirgol ɓaawo makko henna min o konum o haalata yeso an fi dina, kere na hanki ko menen yadayno ka makiije, kere na hanki ko menen jokkidayno ɗum e ɗum, kere na hanki ko menen yadayno ka discothèque. important si woni ha o tuubi c'est fini. a hana hande kadi argol irbita, sa irbiti ko moƴƴereji ma ɗin o woni e hendade. ko ɗum waɗi buy e meɗen musidɓe julɓe, Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en, on tigi no iwtira ɓaawo neɗɗo tuubunoɗo, hande kadi kala ko o wowli minna ko ɗum o haalata yeeso an, kere na hanki ɗo o fuɗɗi ɗum annago, kere hari na mene yadataɗa yargol beere ma, fimugol ma, waɗugol ɗum ɗo en ɗo, ko ella mawlanaɗo. si goɗɗo woni ha o tuubi, ko Allah inni tuube, si on bonni tuube mi yaafo. si woni mo kala e meɗen ko hani mapade ko fi mu'um, bakkatuji ma ɗin ko ɗin ɓurɗa ko ɗin hanɗa mapade. ko ɗum waɗi a ceerno jon ɗo inni, si goɗɗo tuubi o niisi o tirtike bakkatu on, o wattitiri ɗum ɗo moƴƴereji, hande kadi o ñiiɓi e moƴƴi ɗin yer ko heddi e nder gurdam makko ɗam, si o yowi ɗon confiance hoore Allah, o inni mo tañƴini yurmede makko nden, haray hande kadi haala makko kan nanike. kono si o ala e waɗu ɗin piiji ɗon fof, o tuubali, o moƴƴinali, o ala julde, o ala wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo, o inni milla yowi confiance e yurmede Allah nden no yaaji, ceerno jon inni ando an on ɗum wonki ma kincuɗanima, kono hinano woniri. ko ɗum waɗi a ceerno jon inni fa hada huwa husnu dhanni, o inni ko ɗum ɗo non tigiri innete moƴƴingol sikke, waɗugol sababuji ɗin fof, moƴƴingol sababuji ɗin fof inna noon ina yowi confiance e Allah, ɗon haray on ɗum a moƴƴini on ɗum sikke on. o inni noon wal awwalu arano on jooɗinoɗo inni wondema min miɗo tañjini yurmede Allah nden, min miɗo tañjini Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko nden no yaaji, wa huwal ghafurur rahim, kanko ni yafotoɗo. kono himo yara beere, himo waɗa zina, himo waɗa pankareji, o ala tuubude, o yata ka jangete, himo añi julɓe ɓen, himo añi moƴƴuɓe ɓen, himo añi kaamilu on, mo añi sunnanulaɗo on. ceernojo maaki wal awwalu sifiɗo ara non o watti ɗen e sifade on ɗon hono gururun, ko jamfa, oɗo koye nder jamfa, ko sekki ko wonki makko kinno jamfade mo. ko ɗum waɗi a ceerno jon ɓe maki rahimahullah, wallahu lmustahan, ko Allah noon ɗaɓɓirte ballal, ko Allah ɗaɓɓirte on ballal. haray musidɓe julɓe ka himɓe ɓen ɗuuɗi ɗo a natugol, mi andintina on haray ka page en Facebook, ko nde deftere ɗo wonɗen e jangude, wiyetende adda wa dawa ibnul qayyim. hari mi naɓanide ficheji ɗin woɓɓe goo, kono mi heɓi ka Play Store deftere nden kande masa ɗo wayde jippinde ka téléphone ji mon. joni noon haray wonande ɓe jogaki inne lien on, hilan jippini lien on ka Facebook an, ɗo wawi natude ka Play Store jippinon deftere nden hara hinde masa, bindi ɗin no laaɓi ɗon no weli jangude, wonande faalaɓe nde jangude ɓen hiɗo wayde jippino ka téléphone mon, ka inne ka tablette mon, haray jokkito ɗon vidéo ji ɗin ɗon deftere nden no laaɓi no masa, saabu sino masa kadi haray no weli ɗuma jangude. haray kala mo jogaki lien on fi wota on yahu télécharge on deftere goo,
yo on tigi yaw ka page en Facebook ba Mamadou Alpha so tigi naati hare la jippini ɗon liyen on tigi ya ka Play Store. a musidɓe julɓe ceerno joom ɓe maki wala tastatil hada alfasl. ceerno joom inni wota juutingal damal ɗo sike wota hi'u mi ɗuɗɗini haala en ngal damal ɗo no gasa a ceerno joom kañum kadi hiɗen andi ngal damal ɗo o neeɓi en yeetagol wonki makin bakkatuji maɗin woɓɓe no sikkiri ni woɓɓe no sikkiri ni ko wonkiji maɓɓe ɗin woni ɓe hoddude. ceerno joom hino andi no gasa woɓɓe e janggay ɓe deftere makko nde hara haaɓino. ceerno joom inni on wala tastatid wota juutin hada alfasla ngal damal ɗo fa inna alhajata ilayhi haray hittugol ngal damal ɗo shadidatun ɗum ɗo ko sattu mum sikki ngal damal ɗo no jogii nafa ko ɗum waɗi lan juutini damal ngal ko ɗum waɗi lan yeetade on woɓɓe no sikkiri ni ko wonki kin hoddi ɓe woɓɓe no sikkiri ni ko wonki kin hoddi ɓe woɓɓe ɓi faamu bo ko ɗum ɗo hen o inni noon haray ngal ɗo damal mi juutini ngal kono warta on sikku ngal juutu ko sabu fiyo no nafano e muɗum. fa in alhajata ilayhi haray haton jingol e ngal damal ɗo shadidatun ko sattuɗon li kulli ahadin wonande kala goto yufarriqu fiyo sennidir bayna husni dhanni billahi hakkunde moƴƴingol sikke on e Allah ma moƴƴingol jikke ɗen Allah wa bayna alghururi bihi e hakkunde hoditagol e nde hunde ɗo. sike ceerno joni komi juutini ngal damal ɗo ko fi yetagol on ko damal marngal importance fi sendidirangol on ko hombo sikki ko hombo woni sikkuɗo Allah jikke moƴƴe tawata hara ko moƴƴere wonanoy tamo ko hombo kadi wonki munkin cuɗani ɗum o sikki imo jikki Allah jikke moƴƴe tawata ko wonki kin cuɗanimo. qala Allahu ta'ala Allah daali inna alladhina amanu jonno ceerno jom addana en hadisaji bus e ayji bus yeetagol en ka ɓe jikkuɓe Allah fo jikke moƴƴe ɓe jooɗaki tum ɓe inni ɓe jikki Allah jikke moƴƴe ɓe jooɗi ɓe fanki ɓe croisi bras ɓe gollu kadi ɓe gollu ko Allah yamiri kon ɓe woɗɗiti ko Allah haɗi kon. ndaren ceerno jon waddani en oɗo aya inna alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. inna alladhina amanu bellet ɓen gomɗinɓe walladhina hajaru e ɓen feruɓe wa jahadu ɓe wakkili fi sabilillahi fi lawol Allah ngol o yiɓeɗo ɓe memminike go'o ɓe gomɗini o yiɗo ko hunde wonde ka ɓernde al iman ma saddaqahu inne ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. walladhina hajaru e ɓen feruɓe wa jahadu ɓe wakkili fi sabilillahi e fi lawol Allah ngol Allah inni ulaika ɓe yarjuna hiɓe jorti hiɓe tanƴini rahmatallahi yurmede Allah nden wallahu Allah gafurun ko yafotoɗo rahimun ko o yurmeteɗo. musidɓe julɓe ko fi honɗum o ceernojo addani en o ayalo ko yeetagol ma kala ka janguɗa Allah ko yafotoɗo andu on tigi waɗi yeru ko wawi kon ko heddi kon non Allah yaafimo. na ya joɗo de inna min o mi memata mi julata mi jangata mi wattani e ni hacco an ala fi dina Allah ko yafotoɗo haray Allah no ni ghafurur rahim o ini ko falgere few o inni hilto ka qur'ana kala ka alqur'ana inni ghafurur rahim ko yafotoɗo yurmeteɗo hoto a taway on tigi waɗi ha ka wawi ɗon yeri ko on tigi falgi kon ma yeri ko on tigi wawali wadde kon hande kadi ɗum ɗon Allah ko yafotoɗo ma. ko ɗum ceerno jon inni ta on jooɗo dey suɓɓido ɗon e innugol Allah no yaaji yurmede tertoɗon golle ɗen sabu are mi yeeto on ka nder alqur'ana an konno mi wi inna alladhina amanu pellet ɓen gomɗinɓe walladhina hajaru e ɓen feruɓe wa jahadu fi sabilillahi ɓe wakkili fi dina Allah kan yirko ɓe wawi kon ulaika ɓe yarjuna hiɓe tanƴini rahmatallahi yurmede Allah nden wallahu Allah ghafurun ko yafotoɗo rahimun yurmeteɗo jakka mi andi fiyo mi tanƴino yurmede Allah nden ko be mi waɗa yeru ko mi wawi kon ko be mi waɗa yeru ko mi wawi kon si tawi woni tanƴina gongol ko tanƴinare sellude si tawi noon woni ko wonki kin wallancuɗande ɗum nongo goɗɗum ngo. ceerno jon ɓe maki rahimahullah ibnu qayyim fa ja'ala haula'i Allah waɗi ɓe sifaɓe ɗo ahla rajai himɓe jortagol seke ɓeɗo Allah innon hiɓe tanƴini par ce que ɓe memminike
la battalin wona bonnayɓe ɓen joɗiɗo e bonnugol tun sariyaji Allah ɗin o bonna keeri Allah ɗin o bonna ko Allah inni kon ɓattetake o bonna ko Allah kala ka o yaari ko fi bonnugol sariyaji Allah ɗin ceerno jon inni wo nde yurmede ɗo e yaafuye ɗo ko jeyde ko memminiɓe waɗi ɓen ko Allah hiɗi woɗɗiti ko Allah añi la battalin wona bonnayɓe ɓen wal fasiqina e fasiqiɓe summa qala lahu taala ceerno jon kadi addani en kadi fayi aya goo summa inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim Allah daali ɓay ɗum feƴƴi inna rabbaka pellet no jeyɗoma on annulaaɗo lilladina hajaru wonande ɓen feruɓe min ba'di ko adi ma futinu ɓaawo ɓe fitineede summa ɓay ɗum ɗon kadi feƴƴi jahadu ɓe wakkili wa sabaru ɓe muññi inna rabbaka pellet jeyɗoma on min ba'diha ɓaawo ko sifiɗen ɗo ko la ghafurur ɓaawo ko sifiɗen ɗo ko la ghafurur rahim ko o yaafotoɗo yurmeteɗo ɗo kadi ceerno jon ko fiyon ɗum waddani en oɗo haya o wi aya on ko sakkitori Allah ko yaafotoɗo yurmotoɗo kono ndaren ko honɗum ɓeɗo ɓe waɗi ha Allah ini ko yaafotoɗo go'o go'o ɓe feri ɗiɗi ɓe letta fi laawol Allah ngol tati ɓe wakkili e ñiɓugol e sariya Allah on ɓe muññi yeru sonja ko woni e nder mum kon Allah inni yeru ka ɓe falji ɗon yeru ka ɓe wawali wadde ɗon mi yaafike ɓe ceerno jon ko woni en addano ɗe ayji ɗo fof ko yetagol mamum ta joɗo de inna ghafurur rahim Allah ko yaafotoɗo kala ka janguɗa ghafurur rahim kal qur'an a taway on tigi memminike yeru ko wawi kon ko heddi kon noon yeru ko faljuɗa ma an a wawali oyna ɗum noon ko yaafotoɗo ceerno jon ɓe maki rahimahullah fa akhbara subhanahu senaye Allah subhanahu wa ta'ala yeeti en annahu no kanko min ba'di hadhihi al ashiya'i ɓawo ɗi piiji ɗo ghafurun ko yaafotoɗo rahimun yurmeteɗo liman fa'alaha e on waɗuɗo ɗi golleji ɗo fala alimu gando ma anduɗo yada'u raja'a himo waɗa jortagol ngol mawadi'ahu ka nokkure muɗum wal jahilul mughtar majjuɗo non jamfaɗo yada'uhu kanko himo waɗa jortare nden fi gayri mawdi'ihi ko wona ka nokkure mum sike faamuɗo dina kan so inni Allah himo tañƴini ka Allah moƴƴere makko nden o waɗayde ka nde haani wonde ɗon sabu himo andi ko be o memmino majjuɗo noon mo wonki mum kincuɗani on kañum hon noon himo jooɗi wala e wadde he fus oyna himo tañƴini yurmede Allah nden ɗo enen en gayni ngal damal ɗo hiɗe natude damal go ceerno jon ngal damal ɗo kañum kadi ko ɗum ngal yetto en ko hunde hettude ko ɓen tuugoriɓe arɓe soɓɓiɗi tuugori e yaafuye Allah on ɓe yeebi yamiroje makko ɗen ɓe yeebi innen ka Allah haɗi ɗon hiɗen andi si tawi woni ɗa yowi confiance e Allah a inni hiɗa tañƴini moƴƴere makko nden naya yeebu yamirore makko nden naya yaw kadi kaw haɗi ton no woodi noon woɓɓe hiɓe tañƴini natugol aljanna hiɓe faala naatu aljanna hiɓe faala wondoyde huru layni hiɓe faala wondoyde annabaɓɓen hiɓe faala wondoyde sahabaɓɓen hiɓe faala kala moƴƴere wonde ka aljanna hiɓe faala kono ko arna ɗo ɓe ala wadde hay fus ko naɓataɓe toon ko ɗum noon ceerno jon wonen e jantade o addana hen ɗo kadi hadisaji bus ko yowdiri e ɗin noon piiji ceerno jon ɓe maki rahimahullah wa kathirun min al juhali buy e majjuɓɓen i'tamadu hiɓe ɓe tuugori ala rahmatillahi e yurmede Allah nden wa afwihi e yaafuye makko on wa karamihi e inne wondema e moƴƴuki makko ki e teddungal makko ngal wa dayya'u ɓe yeebi amrahu yamirore Allah nden wa nahyahu e ko Allah haɗi kon wa nasu ɓe hejjiti annahu no Allah shadidul iqabi ko sattuɗo ledde
wa annahu no Allah kadi la yuraddu ba'suhu lette makko den ruttetake ay hore anil qawmil mujrimina himbe bombe ben. Cerno jon ko num be fala en makano do be maki buy kadi e majju ben no ari wengi e hore yurmende Allah nden e yafuye makko on e teddungal makko ngal ben Allah Allah subhanahu wa ta'ala kanko tagudo kam e leydi o tagi di cande numa wala importance on golla aljanna on min kadi minato yeyton haysmi wala hay fus. Cerno jon inni wo on tigi jodo non inna Allahu ghafurur rahim, Allahu ghafurur shakur, Allah ko yurmetedo. Cerno jon inni ene on neddo wondo e wolude dimpiji don o hejjiti kadi Allah no inni shadidul iqabi ko sattudo lette o hejjiti Allah no inni wonde mano tagi jahannama ka himbe nata la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in minada e kander jahannama hite himbe o hejjitino wonde ma minni lette ande no musi o hejjitino minni lette no wodi sunnayge nyorta guri hore o hejjiti den ayaji don fo kanko anda sina ghafurur rahim. Cernojo on be maki wondema wa man i'tamada kala on tugordo ala al-afwi e yafuye ma'al israri hara on tigino wondi e nyibugol e bakkatuji din weltori ala dhanbi e bakkatuji din fa huwa haray o neddo do kal mu'anid ko lundido himo waywa no lundido ko yeddudo ko lundido sari Allah. Cerno jonginni kala on holordo yafuye Allah on o renki iwde e bakkatuji mawdi din o tuuba o tanjini no yurmende Allah den o do haray o wopi lawol ngol wopi. Qala ma'rufun cernobe gono make ma'ruf be maki jonno cerno jon naddande en konguli cernobe e makuji nulado fi ko hollata en wondema yowgol ngol tun confiance mun e Allah hara gollali alayni to woni. Qala ma'rufun be do be maki raja'uka jortagol mada li rahmati e yurmende man la tuti'uhu ummo wonni ala e doftade min al khizlani dun no jeya e woppugol wal humqi dun no jeya e jufulu yagal e komo yagal. Kondum be cerno be do be fala e makande be maki kala tanjinido yurmende Allah den tawi o ala e doftade Allah andu anati e ko wiete komo yagal e honnum e woddintinede e yurmende Allah woppima radikema anati e radede anati kadi honnum e jufuluni yagal e komo yagal. Jakamandi cerno jon do be makete be do maruf ko fala yetade sida tanjini yurmende Allah den adoftotomo. وقال بعض العلماء جنب بغوي من قطع عضوا منك في الدنيا تجدو ترى الماء كأدنا دو بسرقة سبوجغل 3 دراهم بودي تتي لا تأمن وتاهولو أن تكون عقوبته نلتو مكو لا تتو في الآخرة كلا حركة على نحو هذا ونونيكد. كون cerno jon fala en yetade do be cerno be do be maki anko honno jodortoda inna wondema ila tanjini yurmede Allah den ala e gollude Allah tigri inni sa wujji mbuttati ko yo jungo mangon taje sa woni ngujjo jonnon jungo mangon tajama fi mbuttati itti e sikke kan dim pankareji janidi wonda e wadude hara ala tubude nyande hewto e dala hara si tawi woni mbuttati tajima jungo gonka anna do pankareji din kanyum ko dum wadanoyte yawmal qiyamah ko dum cerno jon be maki. Wa qila lil Hasan iden andi o cerno jodo kadi ko anda do Hasanul Basri nyande go Seydina Hasanul Basri wobbe wi animo o wi ana naraka tawil al buka be ni meden hida juuti wullugol sege wobbe arno ka cerno jon do be ni anko buy wullata sa fuɗɗi ke ɗo wullugol no juuti ha feƴƴiti min hiima wullugol magol no juuti. Fa qala cernojo on jaabi akhafu miɗo huli an yatrahani nde Allah bugoytolam fi naari ka hiite wala yubali hara Allah ha jaka e horele ko cernojo moƴƴuɗo ni andiraɗo peewal kono hari honnum ka o jooɗi wo ka o ɗumanni wo hiɓe fesa mbojja hiɓe wulla
jaman arini Hasanul Basri ko lu wullata sondu wo sondo o inni ko wallan e wullino biɗo hulita Allah bugoyolan ka hiite haralandi totoma la hara o hajaga kadi jon noon si Hasanul Basri ma porike ni hara enen ko honɗum wi'eten ɗo noon ko ɗum faaladen e ceerno jom faala en yeytade ko yeytagol ma haysiɗa waɗude golleji moƴƴi na yaade tout 100% anda ka nder aljanna de ko ya waɗu golleji moƴƴi ɗin tan inoɗa na yayno 100% de ko ya wonu hakkunde kulol e jortagol bainal khawfi wa rajai ko ya wonu hara hiɗa huli ko huluɗa kon waɗa jonne doole fiya waɗu golleji moƴƴi tan inoɗa jortoɗa yurmede Allah nden non kono a wawata innude a hulata an a waɗata piiji ɗin jortoɗa yurmede Allah nden ko ɗum waɗi Hasanul Basri ko andiranoɗo waɗugol moƴƴereji kono o yiɗo o holli en hari himo huli sabu hari sondo kala sondo ɓe wullay ɓe lande ko fi honɗum ɓe woni e wullude ɓe innahi ɓe hulita Allah bugayoɓe ka hiite haray kadi hara wala yubali hara Allah hajaka par ce que landitotomo mo ala la mu aqiba li hukmi iwtirowo ɓawo ñawore makko nden ala wa kana yaqulu seydina Hasanul Basri harino ma kayno inna qawman alhamathum l amani no woodi e himɓe ɓe tawata yelaji ɗin longiniɓe almaghfirate yaafuye no woodi woɓɓe yelaji ɗin longininoɓe yaafuye ɗum ɗon walla ɗum ɗon waɗi ɓe ala e gollude seydina Hasanul Basri ni inna qawman pellet no himɓe alhamathum longiniɓe al amaniyu yelaji ɗin almaghfirati yaafuye on no woodi woɓɓe yelaji ɗin miɗo tanjini Allah kañum kadi min kadi si fo kaari si naati aljanna min kadi ɗon natta hiite miɗo tanjini wonki jiɗin cuɗinino tanjino longinino ɓe tanjinagol fi yaafuye hatta kharaju ha ɓe yalti min adduniya ka aduna bi gayri tawbatin ko alta e tububuye seydina Hasanul Basri maki wondema woɓɓe yelaji ɗin wonki maɓɓe kin cuɗanino ɓe Allah yaafotoɓe ɓe ronki gollude ha ɓe yalti ka aduna ɗo tawi ɓe tubali ko ɓe bonni kon yaqulu ahaduhum goɗɗo e maɓɓe no wi'a la anni aw li anni uhsinu dhanna bi rabbi pellet min miɗo moƴƴini jikke ɗen hakkunde an e jeyɗo lango wa kazaba o feni law ahsana dhanna siko gonga num himo moƴƴinno jikke ɗen la ahsana al amala o moƴƴinayno golle makko ɗen o moƴƴinayno golle ɗen seydina Hasanul Basri inni wondema si o neɗɗo no moƴƴinno jikke ɗen hakkunde makko e Allah hara ina fenade o jokkuno la ahsana al amal o moƴƴinayno golle ɗen wa sa'ala rajulun al hasan wa sa'ala rajulun gorko go landi hajratul hila wadde dar wa sa'ala rajulun al hasan seydina Hasan gorko go landi seydina Hasan fa qala ɓe maki ya aba Sa'id koyo aba Sa'id ko koyo ben Sa'id kayfa nasna'u ko honɗum min waɗata bi mujalasati aqwamin jooɗodagol e himɓe yukhawwifuna hiɓe hulɓina men hatta takadu qulubuna ha ɓerɗe amen ɗen ɓatto tatiru hino wira woɓɓe gorko go ari landi seydina Hasanul Basri ɓe inni ko honɗum wi'antamen e ɓen worɓe tawa e ɓen himɓe ɓe men jooɗodoto ɓe hulɓina men ha ɓerɗe amen ɗen wawasi wiira woni kulol iɗen andi woɓɓe si on jooɗodike ko fi lahara waɗen golleji moƴƴi ñande mayɗen woɓɓe noon hiɗa ɗi yewtireji woɓɓe sago maɓɓe son jooɗike koyon yewtu fi ballon fi politique fi auto fi en tout cas fi aduna ko sifa ɓen ɗon ari landi seydina Hasanul Basri ko honɗum woni fiyake jooɗodagol e himɓe tawa ɓen tigirino hulɓinino ɓernde ma nden fi lahara ha neɓata wira kulon ɓe ari ɓe landi ɗum ɗon seydina Hasanul Basri
فقال سيدنا حسن البصري ماكي والله لأن تصحب سيدنا حسن البصري ماكي لأن تصحب كند وندتا أقواما همبه يخوفونك بن هلبنه حتى تدرك أمنا هاهبا هولاره خير لك أرما مؤجند من أن تصحب أقواما إديا وندو همبه يؤمنونك بن هلن حتى تلحقك المخاوف هاكولول جهبه هاورون ديرا إكولول جي كون فاندي ngol bindol do Seydina Hasanul Basri ɓe ari inni kon woni fiyaki joɗo dagol e himɓe hara ɓe hulɓine tun fi lahara waɗu moƴƴi fi lahara azabul qabr e lette qabru. Seydina Hasanul Basri jaabiɓe ɓenni a wondude e himɓe ɓe hulɓine ha ko ɓe wonma e hulɓinde kon waɗa golla golle moƴƴe heɓa hoolare heɓoygol moƴƴere ka aduna ko ɗum ɓurma moƴƴande ɓuri joɗo dagol e himɓe yewton fi aduna ha piiji hulɓini ɗin fo yawmal qiyamati ɗi heɓe. ko ɗum Seydina Hasanul Basri woni ko jaabi ɓe arɓe ɗo innen wondema landiɗe ɓe. وقد ثبت في صحيحين من حديث أسامة بن زيد قال هاي حديث كان تبتي كبخاري مسلم حديث سيدنا أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنين لا دنماك يقول هب ماك يجاع بالرجل يوم القيامة غوركو أدويت درنغال سيني دون غوركو أدويت غوركو أدب دو فون فتا نياورني neɗɗo on addoyte ñande darngal fa yulqa fi nnari o buge ka nder hiite fatan daliqu saafo yalta saafo aqtabu batnihi tete kiredu makko ɗi fa yaduru fi nnari ɗi yiile ka nder hiite ɗi jindine ka nder hiite kama yaduru lhimaru wano mbabba yiilorto birahahu ka tuppal muɗum. Iɗen andi ko inde wondema babbi ɗi ma pucci ɗin ɓe waɗanayi ɗi ñameteni ɗi fo ɗi ara ɗi daro ɗon ɗi ñama ɗi fo ɗi hurga ko ɗum ɗon woni inde wondema innen raha ma innen tuppal wonande anduɓe ɓen ka tuppal ka nayi ɗin yarata ɗon ma kadi ñamata ɗon. Yawmal qiyamati woɓɓe ɗettete bugoye ka hiite tetekki maɓɓe ɗin saafe ɗi taarine wano no mbabba taarirto tuppal muɗum fa yatufu biha ahlunnari yimɓe yiite ɓen inne wondema e wangoɗo e majji fa yaquluna ɓe wi'a ya fulan ko ayyo kaari ma asabaka kon ɗum heɓuma alam takun ta'muruna bil ma'ruf a wonano ɗayamira men ko moƴƴi wa tanhana anil munkari haɗa men ko boni fayaqulu neɗɗo on wi'a kuntu amurukum bil ma'rufi hari lan yamina on ko moƴƴi wala atihi min mi arata e muɗum wa anhaakum miɗo haɗa on anil munkari ko boni wa atihi min mi ara e muɗum. Wa dhakara imamu ahmad min hadisi abi rafi' qala ɓeɗo kadi ɓe maki marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo rewi bil baqi ka berde baqi ina andi ko berde wonde madina de ka berde baqi nyande go nulaɗo rewi ɗon fa qala nulaɗo maki uffin laka wus ema ennugol wus ma feƴƴuto ma uff fa zanantu annahu yuriduni mi sikki min haray ko min wona e haalanede haray nulaɗo ko min faandi. Qala nulaɗo maki la wona am mi faandi walakinna kono hadha qabru fulanun haray ko qabru karini ba'athtuhu sa'iyan minulimo yo yahu ila minulimo yo yaw o janta zakka ila ali fulanin ka ɓengure kaari fa ghalla o janfi namiratan conci fa durri'a ana o ɓornama ɗo joni bi misliha yeru muɗum doleke min narin hiite. Musidɓe julɓe jentode o hadis ɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande go hari no feƴƴude ka berɗe baqi ka berɗe madina
ɓe rewi ɗon tun tawi noon hiɓe wondi e o sahabajo inneteɗo abi rafia hiɓe wondi nulaɗo hewti tun ka ɓerɗe ini uf ɓe feƴƴen heña uf wus wasa hinno no wus sahabajo on sikki nulaɗo ko innani wus haray ko kanko wona e haalanede sahabajo on landiti nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ini ko numi bonni hiɗa indela wus nulaɗo maki na ammi woni e wikkade ko o surraɗo e o gabru ɗo o surraɗo ka gabru ɗo ko on mi woni e wikkade o yalandi konnum o mo bonni nulaɗo maki ayi o surraɗo ɗo min nulunomo yo yawɗo e hoɗo o ƴanta ɗon jakka hiɗen andi jakka haɗi sino ittede nulaɗo imminayi woɓɓe ko ɓen ɗon yata ƴantoya jakkaji ɗin nulaɗo maki o surraɗo ɗo ñande goo mi nulunomo e hoɗo ɗo mi inni o yaw o ƴantoya ɗon jakka ɓay o jonnama jakka on tawi conci goono ton o janfiɗi o suuɗi ɗin ɗon conci hande noon ka o surraɗo himo ɓorna dolekke ɗin conci ɗon tawi dolekke on ko hiite yeru ko o wujjuno kon wattama doloki himo ɓorna gin doloki hiite ɗon on surraɗo ɗo ɗum ɗo ko ɗum holli en a wawata jokkude ɗa janfo yimɓe ɓen ɗa janfo yimɓe ɓen ɗa janfo état on ma état on no janfo population on inna wondema an hiɗa yowi confiance allah natoyde aljanna ko famike haray oɗo hadith ko holli ko wondema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo hollama honno ko wirni allah holliɓe ko wirni argol tawa oyano surraɗo ɓe inna ko o mi inni wus sabu ñande goo mi imminomo yo yaw o janta jakka fa galla o janfi namira tan innemo wondeman conci ma innen doleke ko min suuf ko doleke fa ruddi'a o moƴƴinirana doleke ka qabru makko al ana joni malaika ɓe moƴƴinanimo doleke joni mislaha yeru ko o wujjuno kon min narin hiite o ɓorna doleke hiite yeru ko o wujjuno kon calcule noon oɗo o wujji doleke o yoɓirama ni calcule wano ɓe laamiɓe en hiɓe wujjide milliard ɓen ko honno ɓe gerdiroyta haray ko holli en ɗo oɗo hadis ken kadi ceernojon ko addani en ko yeetagol en oɗo jokkuɗo sifaɗe ɗo golle sinni no tañƴini yurmede allah nden haray ko inneten haray ko wonki makko kin wonimo e janfade si tawi woni ko gonga makko imo hani tertagol janfagol yimɓe ɓen e cende ɗen fo وفي مسنده أيضا نوك مسند إمام أحمد كدي من حديث أنس بن مالك قال إتام سيدنا أنس بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعن ماكي مررت ليلة أسريا بي ميريوي ñande mi roynano dow ga ñande nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴawnano ka kammu e nder ko ɓe ƴawnate kon ka kammu hiɗen andi nulaɗo seenino ka kammu aranuru ka kammu ɗiɗaɓuru ka kammu tataɓuru ha ɓe hewti inda sidratil muntaha ha ɓe hewtoy ton ha ɓe hewtoy ka Allah oɗo no hadis nulaɗo maki ñande mi royrano sike ñande seydina jibril ɗettunoɓe makka naɓi jérusalem itti ɓe ɗon a naɓi ka kammu nulaɗo maki nde ñande mi rewno fewdo men ƴawata ala qawmin e himɓe min tawi himɓe tuqradu shifauhum toni maɓɓe ɗin no taƴede toni maɓɓe ɗin no taƴirede bil maqarida sisoje no ɓe ɗetta toni maɓɓe ɗin no taƴede min narin sisoje ɗen noon ko hiite ɗe moƴƴinira ñande nulaɗo ƴawnano dow ga ɓe rewno e himɓe tawi himɓe no lette malaika ɓe no ɗetti sisoje no tetta toni maɓɓe ɗin tawi ɗen sisoje kadi ko hiite ɗe moƴƴinira fa qultu nulaɗo maki mi wi'i man haula'i ko mboni ɓe qalu malaika ɓen jaabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki khutaba'u min ummatika ɓeɗo ko waɗaynoɓe khutba ɓen e mofte maɗa ɓen min ahli duniya e himɓe
aduna tawatara ko laamu ngun inni yo ɓe wowlu wo ko ɗum ɓe wolata kala ko joganiɓe importance ko ɗum ɗon ɓe wolta ɓe suuɗa dina kam kanu ɓe laatino yamuruna nnasa bilbirri hiɓe yamirayno himɓe ɓen dewe wa yansawna anfusahum ɓe heggita hoore maɓɓe jakami andi ɗo kañum kadi ko honnu ko wondema nulaɗo rewno e kaɓe jawnano ga ɓe tawi innen toni woɓɓe no taƴire sisoje moƴƴiniraɗe yiite nulaɗo landi komɓe ni ɓeyni ko waɗaynoɓe hutubaji ɓen tawa ɓe hara ɓe wolay woni ɓe heggita hoore maɓɓe. wa fihi aidan min hadithihi no jeeya kadi e ka musnad imamu inne seydina anas kadi fayi wa fihi no ka musnadu kañum kadi imamu ahmad aidan min hadithihi e hadisa kadi fayi seydina anas qala ɓe maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama nulaɗo maki lamma urija bi fewndo mi ƴawnano ka kanŋe inna wondema ka kammu fewndo mi ƴawnano ka kammu marartu bi qawmin mi fottuno e yimɓe lahum tawi ɓen himɓe no jogii asfarun peɗali min nuhasin moƴƴiniraɗe sila nulaɗo fewndo ƴawnetene kadi ka kammu e nder ko ɓe ƴawnete kon ɓe fottidi e himɓe ka kammuli ton ɓen himɓe no mari peɗali ɗin ko sila ɗi moƴƴinira yahmisuna biha wujuhahum ɓen hino peɗoro ɗin peɗali ɗon geece maɓɓe ɗen wa sudurahum hiɓe peɗoro peɗali maɓɓe ɗin ɓerɗe maɓɓe ɗen hiɓe peɗo yeeso ngon peɗo yeeso ngon peɗo ɓernde maɓɓe ɗen ɓen ɗon kañum kadi ko ɗen lette tun Allah woni ɓe e lettude. fa qultu mi wi'i sike nulaɗo landi malaika ɓen ko fiyon num ɓe no peɗito tun ka yeeso e ka ɓernde man haula'i ya jibril ko homɓe woni ɓe seydina jibril nulaɗo landi seydina jibril fa qala nulaɗo seydina jibril maki haula'i alladhina ko ɓe woni ɓe yakuluna ɓe no ñaama luhuma nnasi tebbeli yimɓe ño'aynoɓe yimɓe ɓen ko ɓe woni hande en ŋaasitade ɗo ka geece e ka ɓernde ko ɓe wonno ñaamaynoɓe honnum tebbeli yimɓe ɓen wa yaqa'una hiɓe yanayno ma hiɓe yana fi aradihim ka ɓalli maɓɓe hiɓe yuwayno wa yaqa'una hiɓe yuwayno fi aradihim ka honnum inne wondema ka damme maɓɓe sike inna kaari ko ni heɓira kaari ko ɗum ɗo en tout cas do ɓe naata e wolugol wiɓe ya personnel on tawata ndaaraɓe ko ɓen hande woni e peɗitade ɗo ka geece e ka ɓalli haray wa fihi aidan no ka musnad imamu ahmad kadi anhu fay kadi e seydina anas qala ɓe maki kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo laatino yuksiru hari hiɓe hebbinayno o du'awu ɗo an yaqula nde ɓe wi'ata nulaɗo hari no hebbina waɗugol o ɗo du'awu ya muqallibal qulub ko an yo waylitowo ɓerɗe wal absari e gite ɓernde ma e gite sabbit qalbi tabintin ɓernde an nden ala dinika ka dina ma fa qulna mi wi'i saaba ɓen ya rasulallahi ko ayyo nulaɗo allah amanna bika min gomɗinima wa bima jitta bihi e konko adduɗa fa hal takhafu alayna eneɗa hulifi amen saaba ɓen a landi inni nulaɗo hiɗa innude yo allah tabintin e ka dina minen noon min gomɗinima min gomɗini a deftere nden ha ɗo ni ɗa hulifi amen qala nulaɗo maki naam miɗo hulifi moɗon innal quluba haray ɓerɗe ɗen bayna isbi'ai no hakkunde kolli ɗiɗi min asabi illahi e kolli allah ɗin yuqallibuha himo waylitaɗi kayfa sha'a no o faalirano sike oɗo hadis kom ɗum faandi siɗa feewi ko ya ɓeydu jarnugol allah hinaafi ko e doole ma sabu allah no wawi honnu waylutude sabu fiyake men fof no e honnu jungo allah no o waylitiri no wawi changade kono yiyata goɗɗo hara no moƴƴi ha janggo tawa honnum hiyo yenmo ɗo tawa waccitino diina hiyen kadi ɗo goɗɗo hara himo jokkuno pankariji ha ñandogo tawen on tigi feewi ko ɗum waɗi nde tawde piiji ɗi na e doole ma nulaɗo tigiri ko ma kayno ko anyo waylitowo ɓerɗe
tabin timmen e dina ma kan ko ɗum ɓeyni wondema ɓerɗe ɗen fof no e jungo kolli ɗiɗi Allah himo waylitira ɗi no o faalirano haray wa fihi aidan haray ko ɗo wonden e hattude wa fihi no ka musnadu imam ahmad aidan kadi anhu fay kadi e jungo ittaɗo e seydina anas anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tabitinulaɗo sallallahu alayhi wa sallam qala li jibrila ɓe makani seydina jibril ndaren oɗo hadis ken kadi no hulɓini nulaɗo makani seydina jibril mali lam ara mikail dahikan qat ɓe landi seydina jibril ko fi honɗum mi ali seydina mikail no jali ha hande nulaɗo maka landi ɗum seydina jibril ko fi honɗum seydina mikail hele gandi oɗo kadi ko malaikajo laamiɗo fi keneli ɗi kala ka hendu hifata maka ndiyan sajatama ko nandi muɗum ko kanko halfina seydina mikail o inni noon wonde mawnɗum seydina jibril inni ko fi honɗum mi hi'ali ha hande ka mikail yerko men hiidi kon fof seydina mikail no jala qala seydina jibril maki ma dahika seydina mikailu jalali mundu gila khuliqati nnaru hiide ngen taga gila seydina mikail humpiti jahannama tagama nden ñalde o hakkiti jalugol hakke ma ko hulɓini ɗum ɗo fof ko ceerno sifani en ko piiji ɗin koyen gollu tanƴino ɗen gollen tanƴino ɗen sa tanƴinike an a gollali marsata sa golli kadi tawa ala gomɗinal marsata fiyo marsu ko ya gollu tanƴinoɗa o yiɗo seydina mikail gila hiite ngen ge taga o mosali ɗum noon seydina jibril jaabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko ɗo wonɗen e hattude joni noon mi fuɗɗito mi janga nde wotere 5 minutes ni tun fi on wawu dartugol wonande jogiiɓe deftere nden ɓen haray mi minni on deftere nden haray nde ka play store hiɗo wawi nde télécharge ude ka play store hara hinde masa haray ɗon no weɗi jangude si on hi'ali kañum kadi haray hila en jippini adresse on ma innen ma on haray ka page en facebook hiɗo wawi an natude ɗon à travers de ɗon on hi'ay wondema la windi ɗon ɗuma on fi jippingol deftere nden ka téléphone ji mon hara hiɗo wawi dartude hara deftere nden kadi no masa fa in qila si tawi woni wi'ama bal yata'atta dhalika ɗum ɗo hino bal ko woni yata'atta dhalika ɗum ɗo no wawi wonde wa yakunu musnadu husni zanni wona tugoragol moƴƴugol sikke on sa'ata yaajede mahfiratillahi yafuye allah on wa rahmatihi e yurmede makko nde wa afihi e yafuye makko on kadi wa juudihi e dokkal makko ngal wa anna rahmatahu pellati yurmede makko nde sabaqat attike qadabahu tikkere makko nde wa annahu no allah la tanfa'uhu l-uqubatu letta ɗen nafatamo wala yaduruhu l-afu yafuye on kadi lorratamo qila wi'ana al-amru kadhalika fiha ken ko no woniri wallahu fawqa dhalika e hore ko jantaɗo ko wa ajallu himo mawni wa akram himo teddi wa ajwadu ko kanko ajallu ko kanko ɓuri mawnude wa akram kanko ɓuri teddude wa ajwadu kanko ɓuri siforade okkugol wa arham kanko ɓuri yurmede walakin kono innama yadau dhalika haray ko o waɗata ɗi piiji ɗo fi mahallihi kaka nokkure majji allahiqi yaaduɗi bihi e hunde nden fa innahu subhana haray allahu subhanahu wa taala mawsufun ko siforɗo bil hikmati hikma wal izzati e teddungal wal intiqami e jogagol doole e yottagol wa shiddatil batri e sattugol innen wondema doole wal uqubati e lette man yastahiqu l uqubata on handuɗo e lette ɗe falaw kana almuawwalu si tawino woni ko lontinirten on husnu zanni ko moƴƴingol sikke on ala mujarradi sifatihi e hoore sifaji makko ɗin tun wa asma'ihi inde makko ɗen tun hara en gollitirtano lashtaraka fi dhalika kafayno e ko jantaɗo ko albarru ɗigganɗomo albarru ɗigguɗo wal fajiru e bonɗo wal mu'minu e gomɗinɗo wal kafiru e kefero wa waliyuhu e giɗo allah on wa aduwuhu e gaño makko fama yanfa'u lmujrima asma'uhu inde allah ɗen nafata bonɗo on wa sifatuhu e sifaji makko ɗi wa qad ba'a gomɗi o ruttike bi suhtihi e tikkere makko nden wa ghadabihi kadi e tikkere makko nden wa ta'arrada o weɓintini hoore makko
للعنته كد ألنين ووقع وينفي محارمه حرم دي ألنين وانتحك وججت حرماته إن ودبان حرمات مكودين بل كوني حسن الظن مؤنغل سكة ينفع نفع همبو من تاب توبدو وندم أنيسي وأقلع وترتي وأري ودغل بكاتو وبدل وواتتري السيئة بنيري جدين وواتتري دين بالحسنة كمؤي واستقبل وفوتي نري بقية عمره كهدي أن الغرندم مكولان بالخير ودغل غل مؤي والطاعة الأفتاري ثم بين نفئك لأحسن الظن ومؤمنون جيكدين وفهذا كوكو جانتا دوكو ساودي جيدو بيجي هو حسن الظن كدوني مؤمن جيك والأول أرانون غرور كو جانفا جودا قول إنا ورطا هايفو تنجينو يرمينا لنا والله المستعان كو الله ونكو بيرتيادو بالله جانو جنب ماك ولا تستطيل وتاجوت هذا الفصل نقل دمالو فإن الحاجة إليه هري هاجو hara hittugol ngal demal ɗo shadidatun ko sattuɗum li kulli ahadin wonandemo kala yufarriqu mono sendidira bayna husni zanni hakkunde moƴƴingol sikke billahi allah wa bayna wururi bihi e hakkunde hodorgol mo qala llahu taala allah daali inna alladina no ɓen amanu gomɗinɓe walladina no ɓen hajaru firɓe wa jahadu ɓe wakkili fi sabilillah fi lawol allah ngol ulaika ɓen yarjuna hino tanƴino rahmatallahi yurmede allah nde wallahu allah غفور كو يافتول رحيم يومتيلو فجعل هؤلاء الله ودي بيدون أهل الرجاء هم بجورتاغون لا بطالين ولا بني بين والفاسقين فاسقين قال تعالى الله دالي ثم بين نفئي إن ربك بلت الله ودني الله للذين ولن بين هاجروا فرب من بعد ما فتنوا باو بفتنة ثم هاجروا هوت بفري وصبروا بمني إن ربك بلت جيد ما من بعدها باو كجنت دين دوكم باو ودو دي قول لجلو لغفور رحيم كو يافتولو يومتيلو فأخبر سبحانه الله سبحانه وتعالى يتي أنه نكانكو بعد هذه الأشياء باو دي قول لجلو غفور كو يافتولو رحيم يومتيلو لمن فعلها ونند ودو دي فالعالم أندو يدع الرجاء هم ودا جورتا غونغول مواضعه كنكور مودum والجاهل مجدن المغتر ممكن إن وندما هدادو يدعه هم ودا جورتا غونغول في غير مواضعه كونا كنكور مو وكثير من الجهال بوي مجوب بين اعتمدوا بتوغري على رحمة الله يرمين علن وعفوه يعفو مكو وكرمه دوكال مكونغال ما اتدوغال مكونغال وضيعوا بيبي أمره يمرور مكونde ونحيه اكو الله هديكم ونسوا بهجة أنه نعلى شديد الإقاب كسرتدو لت وأنه نعلى كدي لا بلت الله لا يرد بأسه لت مكو روت تاك هوري عن القوم المجرمين هم ببombe فمن اعتمد كلا توغر على العفو يافو يتم مع الإصرار على الذنب هورهم ويلتو بكاتهم فهو هراي أودو كالمعاند هم ويوان هنم جاكتو لنديدو هراي أودو كو مجدو قال معروف بيدو بماكي رجاؤك جرت قلما لرحمة يرميد من لا تطيعه أم ألفتاكي من الخذلان دون نجاء وبر ما رأيد والحمق جون ياغا وقال بعض العلماء جنب بيغو وي من قطع عضوا منك في الدنيا أن تجد ترى الإمال في الدنيا كأدنى بسرقة 3 دراهم في مودتتي في دوج مودتتي لا تأمن وتاهول كدي أن تكون عقوبته دلت مكو لا تطو في الآخرة كلاهرة على نحو ذلك ونقوك سيفدن له وقيل للحسن سيدنا حسن وأنا نراك طويل البكاء من هئيمك وجوت له بجغل هيد أقول لها فقال بماكي أخاف مدهولي أن يطرحني في النار إن ألا بغطولا كهيت ولا يبالي هرا وهاجاك وكان يقول هري سيدنا حسن البصري هنا ماكا إن قوما تبتينهم ألحمتهم لنجني الأماني يلاجدين المغفرة يافية حتى خرجوها بيلتك
من الدنيا كأدنى بغير توبة كألدا إتوبوبية. يقول أحدهم قرط بين ويا لأني بلت من أحسن الظن من مؤمن جيك بربي جيد لهم وكذب أفني. لو أحسن الظن سم مؤمن نسكرين لا أحسن العمل مؤمن نقولين. وسأل رجل الحسن قرقو قولان سيدنا حسن فقال قرقو وي يا أبا سعيد كويو بن سعيد كيف نصنع كهند من ودتا بمجالسة أقوام جود رجلهم يخوفونا بنهل بنا من حتى تكاد قلوبنا هابر لأمن لباتو تطير نويرا. فقال سيدنا حسن البصري جابي والله لأن تصحب كند وندتا أقواما هم يخوفونك بنهل بنا حتى تدرك أمنا هاهبا هولاري ولاكو مؤي خير لك كنمبر ما مؤتند من أن تصحب أوليا وندو أقواما هم يؤمنونك بينو هولن يجيبو بول إبكتوجي حتى تلحقك المخاوف هاكل الجهبة نكي لكل الجهبة بمعنى هيته. وفي علي جماعة أتشاي حقه. وقد ثبت في صحيحين من حديث أسامة بن زيد قال بيرو بماكي على تبتي كصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النرين لا يقول بماكا يجاء بالرجل يوم القيامة غوركو أدو يتنيان درنغال فيلقى في النار أبوغي كهيت فتندلق صافو ما يلتا أقطاب بطنه تتكيد مكونو فيدور في النار أجندني كندر هيتتون كما يدور الحمار ونبب جندنرته برحاه ونبب جندرته برحاه إن ونمك توب المونو فيطوف به أهل النار وجندني هم بهيتن جنفو فيقولون هم بهيتن يا فلان كيوكاري ما أصابك كنو هبو ما ها هدا يوسيت يسمون دادو ألم تكن تأمرنا بالمعروف أونانو لا يمر منكم وتنهانا هذا من عن المنكر كبني فيقول وي كنت آمركم هرمي دو يمر بالمعروف كمؤي ولا آتيه كن ممي ولتانو ما من ميارتانو إكو إمودو وأنهاكم من هذا عن المنكر كبنيكم وآتيه ممي أرى إمودو. وذكر إمام أحمد من حديث أبي رافع قال بماكي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد رون بالبقيء كبرد بقيء فقال نلاد ماكي أف لك أف إمالا بمعنى وس فظننت مسكي أنه نكانكو يريدنيه مفانديلا مسكي كمين ووني إنو ده ملان تيبه قال نلاد ماكي لا ونا أميوني إنده ولكن كونو هذا قبر فلان كو قبر كاريني بعثته منونو نو سائيا كو يهو مجانتا إلى آل فلان ende bengure kari minulu no oyo yaw o janta zakka ka bengure kari o yehi mojanti faghalla o janfi namiratan doleke faruddi al ana o bornama do joni mislaha yeru doleke on min narin hite. وفي مسنده أيضا إتامة كان ذلك مسند إمام أحمد كد من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلال ماكي مررت ليلة أسري بي ميروي نيند ميروينا نانو ما نيند ميجاونا نو ككمو على قوم إهيت على قوم إهيم تقرد نتاجي شفاهم توني مبدي نتاجي toni mabbe din no tajire tuqradu shifauhum toni mabbe din no tajire bi maqarida sizoje min narin hite فقلت مي من هؤلاء كم بوني به قالوا نلا دماكي خطباء من أمتك بيدو كو ودينو بخطبة مفتماد من أهل الدنيا هم بأدنى كانوا يأمرون الناس بالبر هذه بيامرهم منكم وينسون أنفسهم بهيك تهور ما. وفيه نك مسند كدي أيضا من حديث يوتر حديث سيدنا أنس قال بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد ماكي لما عرج بي فوندم يونانو ككمو مررت بقوم مهيدون إهم بما مريون إهم لهم أظفار هم مري بدالي من نحاس مؤن رادي سلا يخمشون بها هم بدرودين بدالي
wujuhahum geece maɓɓe ɗen wa sudurahum e ɓerɗe maɓɓe ɗen. fa qultu mi wi'i nulaɗo maki man haula'i ya jibrilu ko homɓe woni ɓeɗo jibril fa qala seydna jibril maki haula'i alladina ko ɓe yakuluna hiɓe ñaama luhuma nnasi tebbeli yimɓe ɓen wa yaqa'una fi aradihim hiɓe yuwayno innen dambeji maɓɓe ɗin ma hiɓe yuwayno famiji maɓɓe ɗin. wa fihi aidan wa fihi no ton kadi aidan kadi anhu e seydna anas qala mi maki kana nabi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo laatike no yukthiru hiɓe hebbinayno o du'a o ɗo an yaqulande ɓe wiyata ya muqallibal qulub ko an yo waylitowo ɓerɗe wal absari e giiɗe sabbit qalbi tabintin ɓernde an nden ala dinika e dina ma kam. fa qulna min wi'i ya rasulallah ko ayyo nulaɗo allah amanna bika min gomɗinima wa bima jita bihi e konko adduɗa fa hal takhafu alayna ene ɗa hulani men hani qala nulaɗo maki nam hi innal quluba tabitino ɓerɗe ɗen bayna isbi'aini no hakkunde kolli ɗiɗi min asabi illahi e kolli allah ɗin yuqallibuha allah no waylita ɗi kayfa sha'a no falirawo. wa fihi no ka musnadu kadi aidan anhu e seydina anas anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo maki makani anna rasula tabitino nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam qala li jibrila ɓe makani seydina jibril mali lam ara ko fi honɗum mi hi'ali mikaila malaikajo wiyeteɗo mikaila on dahikan jaluɗo qattu ha hande. qala seydina jibril jaabi nulaɗo ma dahika o jalali munzu gila huliqati naru hite gen daga. haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen hattude en inni wondema haray mi jangi mi waɗi sharhu kono ka lannitoro vidéo o mi waɗay 2 minutes ɗon hara ko janngugol tun hara wonda e sharhu fi wonande faalaɓe dartude deftere nden ɓen. joni noon hara hilan anditina nde deftere ɗo ndeka play store hara nde masa hiɗo wawi jippinde nde ɗon janngoro jangon ka play store so windi adda wardawa hinde ɗon hara nde masa wona joni noon so windi inde mayre ɗe bus ɗe yalta fi on andu ko honde e mayre haray on naatay ka page en facebook ka page en facebook ilan addi ɗon liyen on hiɗo wawi darude ɗon yaha ka play store jippina nde ɗon hara nde masa ka téléphone ji mon ma ka tablet ji moɗon haray ko ɗo wonɗen hattude hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala faami en okkora en ko faala ɗen okkora en lamɓe moƴƴuɓe e himɓe moƴƴuɓe eɗen tori allah subhanahu wa ta'ala yo allah dandu en bonde nde nawnare yo allah subhanahu wa ta'ala dandu en bonde nde nawnare yo allah yaltinde kande lorrata bani adama o yo allah subhanahu wa ta'ala kadi dandu en nde sakade ka meɗen saabu hiɗen andi ka meɗen ko honno situation ji ɗin ɗi woniri mawɓe men ɓen kañum kadi yo allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe feƴƴiɓe ɓen wuruɓe ɓen yo allah subhanahu wa ta'ala powɗu balɗe maɓɓe enen kadi fof allah subhanahu wa ta'ala ɗettiten haray kon yaafaɓe darano en haajuji meɗin barkinana en ɓiɓɓe men ɓen naada welo welo ka galleji meɗen danda en bono cheytan okkora en doole no ñiiɓiren e ka dina no ɗettitira ɗen e ka dina okkora en wuuri doygol e sahaba ɓen kañum e moƴƴuɓe ha hewti annaba ɓen kañum e nulaɓe ɓen eɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala wonɓen kadi e daruɓe ɓen ka réseau sociaux ji ɗo fof ande nde ɓe jogui nden fof yo allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe ande maɓɓe yo allah subhanahu wa ta'ala ɓantu fi maɓɓe eɗen tori allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo e moɗon ande yo allah subhanahu wa ta'ala ittan en andeji men ɗi yo allah subhanahu wa ta'ala barkinɓe fayɓe wonɗen e jibinde ɗo eɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala kala marɗo sattede yo allah subhanahu wa ta'ala ittanmo sattede makko nden danda e nde nawnare dandana en eɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo allah moɓidiro en ni ka jannatal firdaus yo allah yaafo kadi o ceernojo windanɗe en nde deftere ɗo yaafo kadi arɗo landimo ngal landal on tawi landaɗo on e landiɗo on fof ko anni e moƴƴuɗo ɓe jogui ko ɗum waɗi deftere nde nde heeɓi duuɓi temeɗɗe ha ɗo ni hiɗen janngude nde nafitoro hara en hiidi kadi musidɓe janngo e midi 30 e 15h30 ha 22h30 haɗa elan hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.